Rainbow Mizo Channel kan lo lom thau chawa voin hi September ni som pani ania thlir tu le ngai thatu jong jong te chibai kan buk thau chau ane Palestinian ramdin tuma malak na hakal mek lain Israel chuan nizan khan West Bank ka area zau tak mai chu Israel ram chunga rin lu ani thaina turin settlement an boi pui mek E1 settlement an ti chu Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan a minga sign han ta ti chuan Gaza lama Israel se pai te an chajuina sa hle boka mi somnga chuang zat mai ni khat thil thua nun na an chan bok ane Ukraine indona kalmekin anghong Poland ram chunga Russian drone thlok lut chungchanga US le Europe ram thrang te ngai dan in person tak mai hom tanual maya United Nations Security Council meeting a po thutluk na mumal tak an siam hlei thei talawa Poland in NATO Article number palina an man huloka Finland chuan Article number panga na an mang mai thei ni ti aron soi vele ta mase Russia chuan a hlau hle ni na khriata Finland hi khowela tanga nuai bo veka avauta ane mipui thinrimin Nepal sarkar anam thlua anram throi tu te khoyang enom tak ti chiang takin hriat thei ani talawa Nepal malam hun tur po aboi review bok ane amasain kan video like le comment te milopek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ane ole subscriber tan hena tangin ngen na tam tak kan donga chuwang chuan Nepal tual chung boina chungchang hi chanchin thar bultan na tan hatoi kim thayang bara report hantum teang Nepal turmoil tia han soi mai Nepal tual chung boina lian tak mai hi tuntha September ni livela tanga intran kha hania he tual chung boina harap thak tak mai intran na nga Nepal sarkarin an soi chu khamini September ni lia social media platform somni paruklai mai Nepal sarkarin abana wangkhan tunlai anga social media khowela chengmek thalai te anlungoi lawani tin han report ane mase tun thlenga han boina kalzel dan thir chuan ani na dik tak le boina lo chua chan dik tak ro chu ni in halang lo ane Nepal boina khafia tur chuan hun masalama han thil ton to te kan thriat tel hangai dona Nepala hian rural nget tak awm ngai lo ti thei ania lal nain lal nuaya rural na le democracy zulzuya political party te rural na te ain thak ton fawa democracy zulzuya ram rural na kalpui hani chungpoin ram throi tu te cabinet minister le prime minister te kumtin anin thakang tluk deu tho ane chutiang khop chuan Nepala hian tun ma tang toin rural na hi haboi nuai toa ti chuan chu chuan ramsum le paidin mun na satakin ati tlachia heiba ka hian rural lai prime minister le cabinet minister te sarkara thunai tu le how to sang ta chu Nepal constitution chuan mo phurna sang tak le thunai na sang tak ape bok kane Nepal dan pui hian prime minister thunai na hi ada sang filor le boka chu chuan ai ruk na nasatakin ati hluara ramsum le paidin mun chu ati tlachia thralain hanai lo antama thotur zongin ramdanga an chok ta sung sung maya thralai tam tak ta chu abik takin middle east le a che vela te nazongin hanwak chok ta deu rang maya anram mi puiza ta tanga chutin khovel ramdang zongjong ain ramdang an hazonga thralai rol chuak hi Nepal atang hian antam ber ani sarkar da tale record thar ber atanga halandan chuan Nepali thralai ramdanga nazonga anram chua san hi chorwalin nitin sangni janhivel zat mai omanga chut ani chu chuan chiang takayan tir chu anraman hathoin omzia hanei tak tak lawa Nepal sumle paidin mun atlak chetna satawangin ramchunga na tho tur an mu ve poin an hlo atle me ma heiwang hian handam kho chua thaina turin Nepal thalai rol tam tak ta chuan ramdanga na tho tur zongin han ram han chua san ta so mai ane ti chuan he tianga harsat na halo omna bul chu ram throi tu piang te a ei ruk na halhuare mem vek maya tu te mong dewin mithil ti thaile thunai tu piang ten mi pui chan ai hanei zozel hani ber mai kanram thenom vel hi chutiang chuan na satakin hati boi meka nikum oga slamaya khan Bangladesh sarkar chu mi pui thinrim ten an lo nor thluto boka ti chuan tuna hian khatiang deu tho khan Nepala athleng zui le ta meka mi beidong te hi han hlom ber han tiang dewin chutianga mi pui beidong rei tak loin up to chu social media an man tangkai mem te ban sak an ni wang khan thinrim na ne naronal chuakta ane sarkar laka mi pui lungoi lo protester te hian poisak an nei te chiam lawa
กดเทระทิลติเฉียดปออันเรเลมเหลาบกาหุ่นไรเหลาตะชูงินกัดมันดูขบุยาทิลลูเล่มุนปอยโมตักตักตะจูตีเฉียดอันนี้ตะเรมรุ่มมายาเฮตียงมีปุยเต้นทิลติเฉียดอันอลสมัยเมมนชันเนียเนปาลบวยนจุงจางจิรเจียงตูเต้นอันสอยจูมีปุยเตเลทุนัยตูเตสรการะมีตะลุมจกเตนุนพุงเล่อันข้อสังดินมุนเตซุมเล่ไปดินมุนตะจูนัสตะกาให้เท่าตัววางเนียกุมตั้มตักชูงอันทินริมนะอินุเบตโตจูฮาพวกดาราจูวางจวนปอยสักอันในละวันนี้ฮันตีติจวนติรพัตจังอาสรการดาวดาลาเกรอนเป็นชัวกาลุงอยนลันติรตูโปรเตสต์เตรวยตูเบอร์ฮีเจนจีฮันตีเตฮันเนียเจเนอเรชันจีตีเตปอยน์สอยอันนี้บอกทรีนามิโซจวนไซฟียนาทุมัลทัตักกันในนักเรียตาทั้งทาร์เตตีลาฮัดิคลับไม่โอเมติจวนกันสอยตักบากาเฮียนเนปาลบวยนัชันเบอร์ฮีโซเชียลมีเดียบันข้าฮันนี่เราตีเนมเฮตูดังโปอมบกาเซปเทมเบอร์นิกัวขันโซเชียลมีเดียฮันบันจูบวยนัสสังตักไม่แม่มีอันนี้ไทยนตูรินสรการจวนลีอันนี้ทูฮับพวงตามาเซโซเชียลมีเดียฮันบันแต่ฮันลีวังเฮียนบวยนัยรอดจูฮาเรฮาวลาวะให้เฮียนอมเสียฮันให้เราไม่นิลวินบวยนัฮัจวัลเศร้าโจกันเองที่จวนเล่สรการินโซเชียลมีเดียฮันบันแต่ฮันลีปนิตีอันปวนนี้เซปเทมเบอร์นิกัวเวกขันทั้งทาร์โฮแต่ห้วยหัวตาลุงอยเหล่านันตีระโปรเตสอันในปังไอจูทารุมโทนะนัสตะกาอินทักเข่งตะโจกันเองทรายรัวเจเนอเรชันจีเตะไกรวยนันหัวยาโปรเตสต์เตเฮียนอินทุกลานนะฮันดูทูเล่ไอรูกันดูเหล่าทูฮันเอาปุยนัสเลียอาชันจูกันสวยตากังคานมิเลียนเล่มีปุยเตอินการฮาจาเวเมมาอันรมามิทิลติไทยเล่รวยตุลูชุงเตเล่อันตุเล่ฟาเตเทงอินนวมตัวน้ำหุ่นหาวตะเกเมมาเตอันข้อสักลายินมีปุยทรายรัวสังนิจันฮิเวลจัตินนีตินเนปาลรัมชัวสันินรัมดังอานาอันจนนังไอทุงอันเนจุงจงจงจูฮันรัมารอเรลนังเอลเงตักเอามโลวังเล่ไอรูกในเงตักบูอักขวดตัววังอามีปุยเตเฮียนอันไงเงตัดบกอันเนที่จวนจุดยังฮันรัมดินมุนเอามไทชันบุลปุยเบราจวนเนปาลคอนสติทิวชันฮันดานปุยินรัมช่วยตูเตอบิกตักินพรีเมียร์มินิสเตอร์เนน่าทุนในนัสังตักอาเป็กวังอาอันไงบกาที่จวนอันรำกัลพุงจงจงเสียมทัดเล่ฮันนี่ใบเซียนทลายรัวตั้มตักเต็นฮันนุนนปอลันหัวมินกดเทราสิไปเตเล่พุลิสเตเนน่ะอินเบย์ตนน่ะนัสตักตักไม่จูอาเทงจุยตาฮันนี่กัดมันดูขบุยปอมูมัลตักินเองมาอากัลไทยตัวละว่ากดเทรากังไม่ชกลัวเริงาโปรเตสเตอร์จิงามีสมปกวไลไม่กดเทราบวยนาวางินนุนน่ะอันจันโตบกาเนปาลพรีเมียร์มินิสเตอร์เคปีชาร์มาโอลีจวนPrime Minister อันนี้น่าจังบานน่าฮัทเฮลุตตาฮันเนมีปุยเต็นสรการมุนปุยหมดแต่ฮันรอนนายฮันตีบวยเจลวางินเคปีชาร์มาโอลีเฮียนบานน่าฮัทเฮลุนุโลกาเฮียนมิลิเตอรี่ชุปาร์มังินมุนหิมลำปนาพุทธชัวงาลานียาเฮมินุโลกาเฮียนมีปุยเต็น Prime Minister เจนอินฮีฮันเทงจุยงาลา Prime Minister เจนอินฮีนัสตะกาอินชุงละมาอันติเชียดนัวอันฮัลจุยตาฮันเนNepal Prime Minister KP Sharma Oli Banathelu hi Nepal President Ramchandra Paudel chuan apampuya mase voina chanchin kanbot sailai thleng hian KP Sharma hi khoyang eom ti chiang takin khriat thei ani talawa social media le media thren khata te chuan anram chua sanin Dubai khopuya omme kani tin han reporta mase Nepal tolchung chanchin bu te chuan Kathmandu khopuya sipai munpui Sivapuria munhim taka dani tin han report thung aneมีปุยทินริมเฮียนสรการจูฮันนำทุตังเงยมายามาเสงตินเงฮันรำฮีฮักลเจลังติจูฮันบวยนเลียนตักปักหัดอันนี้จุยตะบกอันนี้สรการบิลดิ้งเล่ property จิรังรังเดจูนัสตักินติเชียชุนจอมอันนี้ยาตุนดินมุนาจวนอันรำสรการินเรลบอลนัจู president เล่เนปาลิสิไปตะกุตาไอ้หัดตะเตวเบอร์อันนี้ที่จวนนิมินลมาจังคานดานเล่ทุเปกเตะเก่งโกตูรินสิไปเตะกัดมันดูขบุยาเล่ขบุยเลียนจวลมุนครั้งครั้งอาเตทนลูอันนิตาแห่งเนปาลิสิไปตะเฮียนบวยนเบงไดตุมินไทโตปินมันลาบวยนปอยน์เตมินเจียมลำฮัปันเทรตามาเซมิปุยเตนดานันจอมตักวางเล่อันลุงอยตักวางเอรอจูอันนิเลมโลอันเนนอร์เวย์ฮอตตูทลายรัวเตเจเนอเรชันจีฮันตีรวยตูเตเล Civil Society Organization ครั้งเตบากาเนปาลสรการเต็น Transitional Government เอโม Interim Government สรการไล่ลอกดินดันตุรจุงจางอินเบียกนะฮันในเมกวางอันเนเนปาลสรการทาร์ดินนตุระเฮียน Prime Minister ไล่ลอกตานะมีปุยเต็นอันดูเล
generation Z hanti te hian an midu mi pahni minglang sar tak mai hanoma pakhat jok chu Nepal Chief Justice lui Nepala Mecha Chief Justice Masaber Susila Karki hania ei rukna dona konga mi khau tak le malangna chak tak tak mai lo nai to thin ania mi puiten sarkar thiang hlim handu zia tilang tu po ani ome heti rol hian Prime Minister Lailo Katan hian minglang sar tak mai dang pakhat thoma chu Nepal Electricity Authority Chief ni na lo chal to thin tu problem solver tia han ko thin kulman gising ania problem solver tia han ko na chan hi Nepali Electricity Authority Chief ani ma hian Nepala hian electric power lama har sanalian tak antok thina ramchung mun kranga electric power supply hi darkar som pariat vel mi puiten an mulo thin ane NEA chief ani nuwa hian har sanatam tak sutlangin hatoi zongin soitaila chung mi puiten electric power an mamong an mu thailo na chu sutkian sakin electric power niang nar jokin han nei thaita ane heti role hian protest khoi hotu ber generation Z te hian Andu ber chu ei rukna na salut tukti bo ania heiwang hian chulama ming thatak mai Susila Karki chu thralai tamjok ten Nepal ramthroi tu le Prime Minister Lailok ne tur hian an thlop jok ania masemi puijinga hian NEA chief lonito kulman gising du tu hi hanom venual boka heiwang hian sarkar Lailok siam tura in biak nakal meka in rem na halom thailawa voina chanchin kanpot sailai thleng hian Nepal sarkar Lailok din na turatana in biak na hi nei chun jom mek alani bok ane Nepal tol chung boina hunrai lo ta chung hian mi puijinga nun na chan zat hi report inang lo hom nuala Reuters le the Queen 10 report an pek dan chuan atlem bera mi puijinga mi somthum pali nan thi phatowa he boina wang hian mi sangkha jathum chuang jatin liam man tur to boka liam jinga hian serious tak tak mai mi somthum chuang hanom boka handin mun tur hi hriat chian thei alani lawani hanti tichuan ni min atang khan Kathmandu khopuilen zoldanga te sipaitan curfew an puanga politics le ven himna lampang security thilte la boiviau ri masala zoi in buaina hi haziom tron mek ane heti role hian Nepali army te chuan voin September ni som pani chomhadar som pakhata tanga zandar nga thengle zandar sari tanga atuk September ni som pathum jingdar ruk thlengin curfew hi posai ni ti anpong le bok ane hetianga curfew posai hani na chanber nia han soi chu protester generation Z te kai hroi tu le civil society dangtale Nepal sarkar te transitional government le interim government din na tur chung changa in biak na hanai meka hian thutluk na hanla siam thailo wangania thutluk na han siam thailowani chuan boina lian jok chok le thai ani wangin hemi vengtur hian curfew hi posai ani tin Kathmandu press chuan an report ani Nepala hian boina ha chole thut thaina chan pakhat chu interim prime minister tana top contender anti generation Z hanti tele civil society ten nget taka han thlop chu Susila Karki former chief justice hi hania sarkar le party then khat ba ka mi puijinga mi then khat ten kulman gising hi handu boka mase prime minister Lailo Katana mi puitam jok le generation Z protester tele civil society ten andu jok front runner Susila Karki hi ale lam ten an pompui thai chuan tharum thwa boina hi hafel dok turangai ania an pompui thailawa prime minister tana laklu thei ani lawani ro chuan Nepala hian ama zongaya boina lian jok chokle thut thai din munai ro anding rang thung ane chutiang bok chuan generation Z le civil society te hian anran dan pui constitution in prime minister nena le athurwal pui te nena thunai na sang tak apek chu tha anti lo wangin anram dan pui en non an phut boka hei hi ti hlotlin sak ani lo chuan ram kal phungpa ngai pokin kalle turangai ani wangin chu chuan boina lian jok a hring chuak thei tho bok ane chanchin kan la khom lai voin chun dar som pani vela khan money control le Associated Press ten report thar hanron naya Nepal chuan chief justice Louis Susila Karki chu interim prime minister tan anrot donani ti an reporta mase hei hi official apon chu halani chialawa president Ramchandra Paudel le sipai hotulu army chief Ashok Raj Sikdal ten constitutional expert tanhena danpui na phut le asoyanga interim prime minister laklu dantur chungchang zona hanpeni ti ansoibok tichon Reuters chuan update thar hanai boka voin zirtopni September ni sompani kumsang ni somni panga hian Nepal interim prime minister laklu na inkhom swearing in ceremony hi nei turin rom man ania
Nepal Prime Minister Lailo Katana nem hetur hian tukin dark watang khan President Chennai na meeting poimo tak mai nei tranani tin han report bok ane tichuan interim Prime Minister Thar Susila Karki kai khroina nuaya arang thayang barin Nepal dan pui constitution en non na chu nei zui nga lani donani tin han report bok ane kanron soilan angin kantrenom Bangladesh boyatang khan kum khat aliamor chawa nikum August la khan mipui thinrimen sarkar hanlo nam thlutoa an Prime Minister Sheikh Hasina chuan nikum August ninga khan banna thelu tin hatlan bauta tun thlengin ramdanga halabi ruzak zaka report tambera chuan India New Delhi aimo New Delhi nai taka emo munhim taka humhim na pek ni in India hian alakho samek nia soi ania heng kan report zongjong atang hian kan politician te po hian zirchua nei ngai se mipui nena thutiam beidon thak tak atam tel tiala mipui beidong tam tak siamai chuan do ta mipui bum na telawin dikna nen rural turin kan bei saitlat chau hani ole Middle East le Ukraine indona chung chang toite update hanai tel lokila Israel thin tiur toklek turin khata chuan doha khopuya Israel airstrike awanga Hamas firfiak pol mi paruk nunna chanta ta chu avuina hun anram chunga ngei han mangta Muslim danangin in vuina hi kalpuyania Qatari Prime Minister po hei vuina hian ursun taka atong try lai thalak te the dar ani boka heibaka hian kuang te hi Palestinian flag a khuvek ani boka Arab leader ta chuan hei hi kan tho ho na le Israel laka kan tan rul zia en tirna ne anti Qatar Prime Minister chuan doha khopuya airstrike nayani tranga darkar somli pariat chungin Middle East biala kan thurol pui ramjongjong khroitu te doha anlo thlengkim mana mase hei hi Arab countries chau te in lungrol na le tho ho na hanilawa European le American te Iran le Turkey tenen tho ho na le in lungrol na thatak kan na yani ti lantir turin palai hanron tirane hati khata chuan Arab ram khoi tu rang tenen Israel chanle dan tur chung chang ngai tuin meeting an nei bokane anti Israel do dala ke pen turin hanin tel khom mup chu hani deu barmaya Israel chuan hei hi chanle na mumal tak anei lowa mase chanle na niangai thei tur Gaza nasa takin Israel hachajuita Gaza City muntam taka bompok riksha turoma heibaka hian Gaza mundang muntam taka Israel sipai ta chet na thomring tak mai hriat tur omboka heiwang hian Gaza pumpuya nimin jinga tanga nizan thleng khan Palestinian mi somnga le pathum la in nunna anchana ni antibok heibaka hian nizan khan E1 settlement anti chu Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan pompuin amhinga jiananta E1 ti hi East 1 area tinamayania West Bank ka square kilometer sompani veljat mai East Jerusalem atranga male adumin thlengin Israel chuan anram chungarin lu antumna hane hetilai hian Ukraine boina chungchanga po TNR in report tanpek dan chuan President Donald Trump chuan Poland airspace violation chungchanga President Donald Trump chuan nataka Russia demna thu hala soilo wangin NATO Article number palina manga Poland in emergency meeting a ko hnuwa lo thailowa US sign rol ngai na turin Finland chuan NATO Article number panga na amang mai thaini ti anpong le taruk maya NATO Article number panga na hi trum khat chau man alania chu September ni som pakhata Al Qaeda firfiak polten US World Trade Center an bayawanga NATO member ramjongjong te firfiak te do tura thokho tura ko na hania poikhoina thlen tuk September ni som pahnia US chuan NATO Article number panga na hi halo mangto ane tichuan Finland chuan Russia laka hian kan him to lowa engti khuna po minron bei thai din huna anding rang to boka kanwan boruaka Russian hypersonic missile le ballistic missile engemaza ta thok tang towa Russia bailet tura NATO member ramjongjong te in buat sai ahun ta ne hantia mase hei hi Russia Security Council Deputy Chairman Dmitry Medvedev chuan rang takin aron changle jui ngala Finland hian Russia thunai na do dal tura thutluk na hasiamani chuan Finland hi kumkhua tan atlu chethayani tin vaukhan na haron te chuaka Dmitry Medvedev hian Finland hian hethil hi hathai ngil turani lawa Russia ne na in machon hian kumkhua tan Finland state ni na hati chevek thaya kumsangkha jakua somli paliang khan Russia chu engram laka ma nem takin akal don lo ati
Mase Finland hian NATO Treaty Article number pangana hamangani chuan NATO member ram zongjong tachu Unified Defense Strategy a kovek don ti na hania Russia bailet turin NATO member zongjong te hako na hani donani masa chu thil chu halo thlengani chuan TRN hian nuclear in dona ko chua ani ngai dona thil sensitive tak tak mai tunkar chung hian hathlen mek awangin Russia thian tharam te ro chuan ngoi an chu mek ani hanti Russia hi hakoto panor che panimeka NATO Article number pangana manani chuan Russia hian NATO ne na in machon na hlom tak atong dona chuta chuan Russia hian nuclear ral thuam lo thai loin hamang ngai turangai ania chuwang chuan tunaya nuclear in dona an hai hi engtiklai main halom ngai lo tin TNR chuan an report bok ani Masa Finland hian hetiang hi hantum tak tak chu rin ani chialawa US hi Russia do dal zonga chakle na zoka ke ron pen chok ve ngai turin Finland le Poland ten an ko na angai thayani hantipok Poland media TVP wal chuan Russia le Belarus chuan ama tanga hanlo rom hanlok tongin border naivaya voina tang hian joint military exercise nai turin hanrom hana chu chuan bordera borok sosang tak aron siambel mek boka Poland chuan ramriven himna turin ramrilam panga sipai singli veljat mai hathon lu belani tin han report bok ane tichon Finland te Poland te hian tun thlenga hanla hriat rang chu Russia in Ukraine arun don khan military exercise kan nei ringotani tin han puanga masejan khathil thua Russian President Vladimir Putin chuan Ukraine military operation nei turin order rati chokta thut maya khawang khan Poland le Finland te hian khatiang thil kha han laka haron thlen non le an hlau hlea Russia le Belarusian sipai te chetvel na huam chin haron jautil tel wangin NATO member ram le Europe ram te inlung ro lo tak kara Russia hi haron chem hasathutang ti hlauthonam tak ani ve tho bok ane